sound the funny score artist. Tifu. Bibia sabuni bibia. Sabre buramba, mantiamba, bodiamba, bibia. Tiza musuru ya friend tifu. Ya pai boni se. Musumi erade ma bibia ya tifu. Rebecca Onewo, Oja, no crown, Makuyamu, na Eddie, Yan Yama, a France as it for, ne a sort for, Egina Kawanapin. Francis What is it?
Abraham better this year. My man, Quatua. I was the brave, where my man, Cotton Bar, Quan, what is she? Say, oh, we will with that. You can't teach our son. The sauce running. And she don't know who she would go up to far, went to our country every year. No one know channel. But when the sound of your partner, I don't want to go far and not be able to do it now. There, a year, she had not to live on what you are doing. So I can say, oh, necessarily a relation. Till I did get the army offer, a share of who can supply, will now know how to consider. Jesus Christ being a disciple. Amen. Let me 550. Can 182. Can 182.
eti pay na na me na ma afa ma here na ba asana to of a pound next day na na potu kitu na na ma on na ba mi je me je ro ma kokko amon no jemen oso an bunya na wo jemen yo e na esi ye ba be ye no Ghana ye ya tra jemen ya bote so ai die ni na ho faso na faso wo ti mi ka se wo ti me ne mama na bo se Ghana do se be ka bi sure ti mu ni ma kokko amon no jemen osi esi na ba so na ma be pro be dibi na si be dibi na bo be dibi dia 3 million opo be ensa monye enyujua ufantu ma be pata nika do pe no ko be bia ye fa no amboko awo jeme ya me shira o ni ani na busia do ase ya me shira e da ase do ase ai man si e ma ye boy ma no ka ni tato Viva, mami,
wachi America bɛhwɛ esi usu na tona na ba na tona na pempao na na sipe ɛna na potu titi na pempao ne jama ayawa ba Philip ne da Richie Marina esi ne dama ne sɛ me de betum ba ma bi ama wo no Marina ɛna busia wo down efi fofie ɛne ye go ti dom sa so paye wadawo ma na Marina fɛ nye kuro Philip ne me de Philip ti be ma no ise ne ya no me aso ba sika sɛ twatoa waso konofo woni na busia tie ti me papa sa ne ehwe ma me sewa ne ehwe busia sa ne so we ko 10 million opepe ba tutu ense aja fem pama so koto eso anto yense no anto jaben sewa o Philip ma ye ne ehiruju a ye fanse na pata no ene kanopi no ko be ye fa no Marina busia na me shramo ya da mase na me shramo sana na aja fem pa me sabi drama waso Marina nini abema kofi wase wono wa Philip se akonta madam for se akonta buda ninti Philip nini aba no ni sika fi wo bi Marina de bia na fra black of music aso ene Philip to one ni bi mu dia enti eja fra post so entro na yere na enka busia 5 million opepe eno na so wo busia no ma say 15 million so eja fra post na na mati pay na na pa na na sipe na na buatu money enuju a ensiye ya jabe sewa ofansa na so pata no ene kanopi no ko be dia ye fan no anji ada be mama Marina ne busia sema ye e do masi ya be shawo mo papa e ma papa e me sha sana busia ne no so do so fa me amani nyina aja fen paw aja o pa fen paw we ni jama aya wa wade nyina Mr. Kwame Bedu anane no watamale waso no bi enu de ya bre watamale abonte so mesra osoro ko na fie aha eje Kwame Bedu waso na de pe ko pe ene pepa wanso se na pepa wo no ma me sika se katwa 1 million je edudura paka pata bu fo sana bi sa pepa later of ape waso yesu so na to abusua ni nyina 3 letter that Ghana cedis oba pepa je edudura una abusua ni nyina efetu pata ne kanopi no ko be ye fano na pro coordinator na mishra na mishra we do ase na mishra job send na go so me bro na na ma na fo na na mati pay na na ba na na fem paul wan so kotobre na na si be jene de ama si be ha ta fa ye be jene de na na si do sa jene de asa na bo adu na mu krona na bu sa jene de da toto mi jale mi na ma ja fem paul e wa ba tena abayo to so mienu menu wokuru eja du jamfi oboni ba asante be me boni di ka sam a o fe ku boku na ni fa di aben kwa na ntra no obi ba kwabre we asra fo we afa kenten na ye wo mo padem de dem to saso o mo na wo fe to mati poti so bi de sa so na no nya fa no sa bi no firi papa fie o mo se bi ebu se bi so ya yeti na adina ma e bi na ni ba se bi asama kwala adi wo na ro se do tena so me nyama dwuma ewa uba tena wo betie oba pa kono fo oba hu na na akwa do start se bukoku okura du jango wo se papa frempo we me dia me fra se papa preko pe eti na busia so fra wo se aso papa preko pe eti ayo onu apa ayo adu agamfini ni apa na na ya togo liba we di togo jare ya no di togo atalu se se na na kodo ayo ma fisha wo ni bi onu onu apa ajua onu ga du juma mo sa onu kuma se do mi na boni dia wo nyira o de jira obo se ya ja from ball yen ka se ya kuma apa ko penete no yen ni aba no ese ne ye abusua ba ya yen ka se no ye di obepia ba ene ne ye no de twato enti papa from ball so antu ma me a wo ne ba abra se wa obi for ba 10 million wo pepe du wanye se na ma ne ye o am na treat me zero rate ko so betia 2 million obi ni enu yaye enyujura ye fetu patani kanu pino eko be bia ye fano nana ya to go ma uno mu aba adwa adutwa ya misramo ya damase na misramo ene de nana ohime kwasa tawe ma transene ma nkofo kwasa na ohime pe ko bo kwasa sa ya busenyi na mbe to fame nana ma ti pa pe se ye ne nana ma sewa mine mu ni wo me dia ama se wa Philip na me fa se na na ma preko pe me dia na me ma kwati yado o so ne na na ba ne ma me preko pe ne mo se na na ma da fo ma o mu ana
ne mo so ka bibi 550 Ghana cedis esi na na mati papi esie ento na na ba ta for hema na ento na na frempom na ento na na sipe na ka che na na bodu na mu wonye ye ejuju a ye pasa ma me pata ne ka do bi no ko be bi ye fa no ma ja wa be jo asara ma me e bu se na be so fe me na 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 bi na fo abuja pe yesu so na so na na ma do afọ ta for this year asa na betu bi tufo ma me potro ya ho na ni tipi ni papa free e jana na ma bi ese rebe yesu so asa na betu eye wa unya na na ba ta fo ma na betu na na frempom so o ta fo ye ne asa na betu na na potu asa na betu mi ama ofo ba ko na me ne te Ghana ha I bless him of Jesus hallelujah yes am we are make I Pentecost na na sibe me je mama amu ni aba ama sewa owa brochire ma me kwa twa ne ba ma sewa wa brochire UK abote so ai ho na eni ese wa halo sade na busua ono ani kunu eye Mr Pempe busua ye kasa kire ma me no ne papa ni yes enra no pa we dey control for musu man me eja Pempe na busua be tama me safia se wonye fa concert ofa ko ba mane omo se na wia dabe se wa se na Pempe man ti di mra wa se ye etire ne nti ye ya chefo ene kwasi busua trase etimi ma busua be sa bele eti ene ma me se wa fra kuna okuna na busua se e pa ya ensi ye yire no mo so enka ye nkontafo ne nka adua na busua 4 million opepe 9 ye kunu ye yire no monye ejuju a wo fantu ya so pattern ene canopy no ekobe bia ye fa no na se de e ma me botwa e ba ma se wa okunu se Pempe one na busua ye kasa kire emeni ni we de mumie nyina so na ba so de na ma de pese ma ne tan so me na and Mr Pepon petra se na si de petra se na ko mo me premier na mo nye ye wa answer yes in 14 listen ni na 14 ye no so Abananti ani maame ye no kufi o na ye no 18th and 19th August. Next year ka ya wade be na wotwe biem no. Otumfo konya so afo hima. E de na buza pa ni. Papa we de susu asa na to wo fa asefo. Bi jama ye wa osofo Pastor Frempom Manso. A wo se ni eja ofichiri wo. O se buza pa ni ma ne te. Na mbanyefo so te na woda na se wa heda. Wote wo se wonna. Edu ta papa te e buza pa ni. Sa wo obusia de kense se to boni. Ti ensuso enka busia ni mu ni pa nyina. Na nka wo koye unu aba ma wo de je wo chire. 220 Ghana cedis. Buza pa ni tie ejuju a pakapata go for. Ele Frempom Manso. Na me shira ya da wase na me shira. Susu asa na ba ko fie du ajibi. Wa mo na ko fie du odi wiase. Me jama ko fie du ne ma wo chiro mo adwuma. Eja du be bia wo bia o ma wo chiro mo adwuma. Omo se ofa ya ene kwadwo. Omo so ofa ko fie du e. Wo ne ma ne bo atwa. Se no fa wo da ma ne kwa e twato. Na nua ada project it ta wo chi dia. Eyo ye ofa ya ene kwadwo. Ti ensuso na ka busie ni nyina. 1 million Ghana cedis. Ofa ya je edodo a. First ya one pattern ene canopy no ko be bia ofa no. Na mi shomo. Efie da ebe ya. Papa. Mi chama eyamwa mo sofo ba ko pe. Ni di wa fa ma wo. Ana me ka sorry. Christ Revival Church sofo. One ne yire osoma de pe ko pe ene Mr Frempom. Ya be se waso yensi ye biasa ko ye eniye dia. 550 Ghana cedis. Odi for je enyuju a unu nkukunu ene nkumafo efetu wase pattern ene canopy no ko be bia ye fa no. Christ Revival Church sofo. Na me shirawo wono wo yire ene wase. Yera wase. Nanka me se me wo fue amenya kam se ka be wo mi. Na so mambo 20 me wutu aka wona yesis. Oba be bo me kama. Wo kro de me ka kronji ase putu. Ai oba. Awodo. Sabi yesro wa na wa na de cheye. Ai bi se be de kanfunti. Obi onya bia na ne rawo. E ma wo wo da. Ti obi bia ye nie ne da asa na to no wo se je oji ye ne fa so abaso. Mo amoe awati ogina ya. Oba be bo nya ne ba no. Na so ase ne papa pre ko pe no. Eti oji ye ne ya da ati na be ye wo dia. Ti esrem a be ka ne se ma ne hawo. Me je na me jama ma ko atu asabi ebu sabi so. E dia na trabadi. Apo sachiri apocha no mensu namna okwa chane we de to da kurumu na da ma na santi ne bibibie e da ko busie ma pa omo ne namna no nyina
And I'm the only baby come back, come up here. I was say, get an apple cook and a down. And my basket and an apple money and a toy. Yeah, but when I see Munai, yeah, I'm Miss Munai, none of for your family, and an two. If it's 1 more and come out and would say, it's a net, Nana met PC, Nana part of Poyama, Nana from Pamas of Tapoyane, Nana Spit, Tapoyane, Nana Port to Corona, Mumma, almost say, Nana Pope. See, I don't see, I say, Catua, and then you'll say, I see what you want not. Or look at a warm son of our power. Uberkind, are you ready to come with me? Then let's go. Million, and I'm going to record. Yes, I'm a member of the million, for your money extended body. Million, Nana kind, million, dollar, sofa, lazan, euro, kuti, siko, 30 million. What people yes, na. Tina me say woni na ka ho. Who could make a country? I was a million. 30 million. Nana fo, almost your mama. Nana to mama pa ka sabe ke mama ko kan bi tene masire. Ya makan to your mama no mo da. Na ka to your fa no mo so da. Ya papa no mo da. 80 million and fiasa. 30 million. Ebusia. Enso mo so. Anto your mama and your papa no. Emu na pani force ni so just chire. We dey mo fanta frɛ na ma no wa nya me sramo na nabo ma ya dey na me sramo e se me tuwa e na bo sa wa sa de ka wo e ko bra na yesa cross Why na yi? Why na yi? Stay na continue. Ama se wadana na odama se 30 million. O ma chawo. Social
Yeah.
Afoye mana na ba. Asana beto na frempom. Na nasi pay. Na na potu. Bijama eja say. Efia na mutimo GNTC. Na maso honfio. Eja say mama eni aba eja say. Osi na dia preko pe ene mo. Na mo se eja say na mu de. Se bi o. Asama do nkomo ho asama mu ti. Na ne ma eye mama sapon. Ene kwabena safo ena akosia mankwa mama munie omosie ba ya yemianom yentimi kase ba yesi yemianom na nafo no kwa bone yemianom 1 million apepe ba ko eja semma mo se nuanom nyina piesie unu nuanom ne enyojo a mfaka patemufo samo ndisi fie samo tia aka wobi ya mehira mo baye eni ena ye hye mama eni bonya ye mama ne last respect ene ne man na ijatwe Bianco Ridi. Oh,
abrochire foi omo wa abrochire wo wo Ghana wonim ne ekono me je na me jama efie na ofi so na wo ma me de no etimatim eye Mr. Wate the fearful almost so my dear pen or the no Ghana abrochire for the bar and you use a waba it's an abrochire for na be ka ho the next pay na na Paul na na Poetu na nama na na pa emebuka chire 500 1 million of people back money in you too Mr. Poetu bush as move to patana canopy no e ko be am fan no people for na mi shramo e da mo say na mi shramo be so ni na mo na sema me ai mo na sema ye e mi shramo atom for the example e ja ko pa manso what's the meaning I don't know pass it come on boy mama me yi na e before mama to bia kama said na abrochire for no am be mo je mo na mo etia mamo mo me da mo asese mo ye na before yi nya wo mo na da mo ase Samo biem na mo sa biem sembe
Peter one hammer egu achire bushi hammer bi atwa Peter e mam se wanu ebe ma omoka achire no ono ni nyawo maba onya bote be chechire ya bu sanyi na da so fe me bu na na ma na fo oba fe paul esusu na to bi anu nyana mi jama eja hope ne yire anti ya nya be no ne ba kwaku anchi awo pejo wo se na de be ko pe ene fempao na na ma yiri nua pa na na ba yiri nua pa na na si pe of our asana na na boatu se ne ya no ma mi sika se twatoa mo amu nua kwaku anchi bo si akọ awo pejo wo se 1 million 100 Ghana cedis onye enu to a wo fatu ma me pata no ene de canopy no ko be e fan no aja ti bo si akọ we on se no bo ni mu se ni do ba be ja ko no te ko ma no de je ko mo da Samre ya de na wasi odidi ma hia fonya bi de wasi aja friend Paul wasade aja friend Paul as a present priest go right now I'm in your Kunta house go Kunta for fee remember mention and man say was abo so tutu ni na wo mema ndo mema o bema na me say mema na say wow Kunta wadanfo ka wubia wasti one oh mama the whole Ghana Ghana was here back there the whole Ghana was here back there wasti one yeah the whole Ghana wasti one say break here boy yes say again or find your card so the whole Ghana was here back there was here and say you na wasti say the fashion makola fisher when they be another no buy no we dey point and then we are wasti one was start go what do we feel that they have come customer was no buy ya so akotaka wadawo masabo so nani bi it was AC so nanka wodere enka na naba enka na nama enka na nasibe na nabotu 10 million oh Ghana was here back there was here ni eche 10 million Suffer for me. Making no cry again, no. Ghana. Ani bema pita. What's asa? Hey, let me pita these girls. Hey yo.
C'est vrai, me dit mon bébé, oh pourquoi tu pleures, yo yo, stop, stop. What's the one? Stop, stop. Catch the pizza. Stop, stop. Elle ne pleure plus mon bébé. J'ai sonné sur mon âme, me baisse. Oh, deviens donc elle me chante une chanson. Fais dodo, fais dodo, mon bébé. Quand j'ai faim, tu m'en as un peu. Sweet mother, sweet mother, oh, je t'aime. Quand je suis malade, tu m'en as et dis mon Dieu, bénis soin de mon bébé. Elle est toujours, Seigneur aidez, Seigneur aidez, mon bébé. Si je ne dors pas, tu demandes à ne. Si je ne mange pas, tu demandes à ne mange pas. Elle n'est jamais fatiguée, et jamais tout ce que tu as pu faire pour moi. Sweet mother, sweet mother, oh, je t'aime.
oyere na mata from sabio kaye na na de ke pede na nso sabio buru de poko kaye ade ni sabio nya na pro wan ka beje it's na one sino ene wo da preachie ene sika se twato a 1986 group almost ready ye pia koko ama mo ye 3 million opebene mi ansa na buy ya me wa waso teacher pruni ejenta mato was a classmate for almost 1 year we can go mo fa ka patan go be bia mo fa no 1986 group almost ejenta I don't appreciate Can you say the Almighty God weekly bless you. One slamo, when you look at see the emotion when I was saying, Pia, didn't go on fancy name. Now at Tianopa, now go on in it, Siama, nay a Diana for and a Damasia, say at this year, Tofu, my name, Ami, and ya, Tinami Shramonana. No sense of the tattoo say, Yami Watsana, and Penny Foster out to break a jota. A better not to mammy feel at my team, baby, I'm a Metiano, Mamma Tratiano, at my team. Only a better not see near a gym contact, a anopano, Kuno, Kane. Being I, she moo, Yabun contact, send a bear, you are left 1 night pet. Na Mr. Fremponso ko yensi ti esramo nyame botsana anopa no kono yenye hye wa timetim ye bo mame boachoa etirika ye senga me say o mane makama imu there is sign of no wrong from right but in my consolation God give me blessed consolation that all my trials come to me be strong. I have many tears and sorrows. I have questions to answer. There were times I didn't know right from wrong. But in my situation, God gave me blessed consideration that my trust only come to make me strong. Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. I thank God for His glories. I thank God for the mountains. I thank God for the voice He made me true. If I never have a problem, I will know how can God save it. I never know what faith in God can do. Through it all, oh, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Siayatia, Eradi wokuani yejifu, seya nawasia. Yaye otia mimi na rabeti wasina na beti kwajeji wofuna se ye shemu se ye fi wa emra e ke prete ki se be prayer ma me
omo Ghana ha eja paso obone ma no me so a eja prenase ye nyama ne de perfect wo gama Yesu Kristo dimo ye na ye hia mu wa ha Awurade boy nyina yo ba fa ekodu fi asumtwe mu na sade atene nyina so fi enkete so a ye ka se wonne hene ebise wode hene e wo Calvary when na adwa na busua ense obode Nyankopon se wonnom ye na ohu ye mobbo no onche ya de pa ya ka se wonne na waye when ye ka e wo ya jekwa pa ye na Awurade Yesu Kristo dimo wo bi nyina ka se amen na me somo nyina abuja panyi se wo damasia na ni kapia wo damasia aba yeah, what's the bago pe? What's the what? Monica, yeah, pero didn't anyone you might be a